So what the man me lingin jaw da te ko me no ko ne de ko no mo what the man me de ko na ta ni ne you tin content ka to ku ma chet ken go well la chal ke painkiller chet ke ko well la chal painkiller la well la chal ke painkiller dia je ngai ko no an painkiller la painkiller well mi la kam na do well ni me che je mo ke be ano ala njen painkiller lot de men di da long ke used la mi of course mi je mo ke be la ja kam ke ji ko be be danen te ke ji so be ko le dwan pin no ala ala jen chiwo ne la tu ko ne be en painkiller ba de la ko le la dwan ne la dwan ne be pin wa de me ci ko ro dan ci ko ne chat ko ne yuten ko na kap ko ku man te la kon ka chole mende salary chet ken ke ka wel na la chal ke painkiller en painkiller jen la ja kam ke ji chiwo ne be jwe te ke ji be tuk no la e wone ne be dwan ni jwe na te ke ji pin amat no so ko kore bukul te ka process ko ne de ju kulu tit no so mi ko no ko na la yuten ko den ka ba ko kuma so kwe kana long chika yurung wan ka yuta tot jang ko kon la ne cherken ka painkiller ko mi jini kuje which la dong make be yuti 10,000 so 10,000 divided by your all problem so bika dak no so mi chika dak ne buwako buwako bidin so mi chi den eh ke chwal so binyoga din ka tabuny binyoga din ka ko kien alata na mane ber pen pulata ka ta na ku je fil ke je re cher ka do ke re ke re poindo no so bi pil la wona na be je long ala the same problem again tol ko na disease mi but kwa cure ja me to gwatot mi chit ko cha je kam wella chol ke painkiller so mi cha kam painkiller believe ke je but ti ju entre je mi chele didi che tu again chit ka man di salary ala man di salary lakin lon kan ne gwatot en dan en dong de bo dinak ke jen cheng mo ko kore bu ju dan en tin ba nyago wa ba nyago lo den again chit ka man di salary okay god me ko bu ko ra dan bu ko na ke we check chen bi jen ko makalai ala de ko no kular ne ke de yen bu che dong lar no ne man di salary je ke salary je no she wo je ala tika wala la chal ke painkiller duel wal so che je so de ko lar che je wal mu ko la longa tempro time ko gwa to danen man be point du no jen chi mu ala chi jen men tugbe la kula tika process ko ne dungulen bi jwedu bi kula tit long bi yu bi kula lim ko ne bi jwedu bi kula tit the same the man salary la mi ci gep di de process ko ne buwakat ko bi ni nuko tan content tan kula gor so bi kula rong ala malar yeret ke la gama ala te cha limit ki ci kon de limit baden en de lar ko dob de ne la men de salary cherken ke scam ke la o kwa scam na ala ala tegran tele limit ke yu to konan kebran ne chaga de limit yete kon lar de ala o cha de limit ne eran e ke be yu dang ne ka pai ke kon lar yu ti kino wel yu ti kino die e ka kor pen na dang dok e ba yo ba kare so ka human being che de min to ko no e de pe ga danen de rekap e de limit okay ja kwa limit ko the system teten
ala mi cha ku limit ko the system din ala chiro de limit mala rere de mogaje wone ne te most of the people kini de wana ken mi chiran mendi salar mi chiran ke je laran cha kem ni widitin agent light agent tik just bi chutin nyen ke belem ni ngu cha yore bo kume chene melel cha yu cha ke cham ala lame is come ala is come meri cha ka blame ke is come meri chicken problem chicken solve ko ken gur ken ni men gur ken okay ko ke is come meri ti ti jina pel ke wone ne ba na moy ke men de salary okay chana ke receive do no think beyond keeping out the box sharing anan ka your future life ala man do ne de rebie ala salary ala salary ki certificate degree danan certificate degree certificate master certificate phd kamen de salary ko kwaji kwa major ka pe ga danan ti to gaje kwaji ko lo moy kamen de salary alo michi dong my friend michi dong tele tele certificate mo kwa ban pinye la mala chale legacy ke mi benyi gad gala doru beken lo cham ala cha men de salary ki certificate degree cha jaka generation muro dien ala ma balo cham gad ku wala ne ko ken cha benke but ala men benyi gad ku ka ko ten kon de chen landu oku ditku kenenyin ku to konden kilat doru but more the key business do me don't chile no ala mi chi jodu jeg men de salary think out the box sharing alain peko di charno wo even the salary is enough no ala na mo again be change so be kula nong nyo jen be kula nong rete ko do my friend don't believe a man the salary as your mean of life choose man the salary chugo gujela o dini kana long okay so man the salary charga ka painkiller charga ka painkiller minga ji painkiller akan chit ka man the salary so god me be right on chon no yeni the content we the god ma ya daga mal